Nalog za putovanje potrebne popolniť naslідуючий спосіб. Zo pravého boku potrebne navesti meno i prezvisko osobi, ktorá ide na putovanje, jaka je pozicija u projektu, odnosno za co je angažovana, datum putovanja, mesto putovanja, pričina preco še putuje, jaku prevozku še hasnuje i číslo registraciji i na koncu hto znoši troški putovanja. Z zlivého boku potrebne popolniť datum odhodu i datum prihodu, točna relacija, odnosno mesto odhodu i prihodu. Keď še ide na veci relaciji, potrebne navesti točni relaciji na ktorý še ide. Potrebne navesti počatnu, prejdenu i konečnu kilometražu avta, tiž cenu goriva, a najlehčejší spôsob obrahovjovanja to položiť cenu, za ktorú gorivo usipane, odnosno sumu z zrahunku. Postoji ograničenje, šmeše potrošiť najveci 10 litri na 100 km. I na koncu potrebne potpis odvičateljnej osobi, na mesto nalogodavac zo zlivého boku i izdavalac zo spravého boku. Tiž potpis podnošitelja rahunku, na mesto podnosilac računa, na 2 mesta zo zlivého boku. I na koncu potrebne deric pečac organizaciji. Tot príklad nalogu za putovanje možete prevžať na našim sajtu, a možete ho nájsť na linku, ktorý še nahodzi popod toho videa.